Derunski tamburaši svirali su i na Šerbedžinoj svadbi, koji je rado podržao ovu feštu, sećajući se brojnih noći uz 8 tamburaša s Petrova Radina. Prije svega tambura je jedan od instrumenta stvarno koji je vezan uz ovo naše podneblje. I to je cijela jedna, kako da kažem, estetika te muzike, naročito se razvila između, recimo, 2 rata, negdje početci ovoga 20. stoljeća. I onda je imala tako neki poseban, cijeli taj period, cijeli taj, kako kažem, epoha ta je imala tako nekakav stil života u kojem je tambura i tamburaški orkestri bili vrlo važni, jel? Gdje recimo tada su se i te starogradske pjesme razvijale i kreirale i to je neka tako romantika, ljepota.